Kaçtan sayılmış, altın kur sayılmış. Altın kur hakkı sayılmalı. Altın kur benim büyük. Az hocam olmaydı. Gitmeydi. Assalamualaikum. Men Almazlı Marat. Çolakterek ayından bulum. Şu bugün kulak жақсы болып жатат, жақсы деңгейде өтіп жатат. Палуандардың бары құрсан, елдің маңайы ашық, күн де ашық болып жатат. Улақ жақсы ниетте өтіп жатат, таза болып жатат, жақсы болып жатат. Атыңыз туралы айтып берсеңіз. Атым Базар Қорғанның аты. Салайдын деген акамның аты, бұяқ акамның аты. Қолқордон, Қарат, Базар Қорған районынан. Şu, az şu. Hem kızıqqanlar kommentardan görüp жазып сүйлөшө берет да. Акамдын номерин берем, өзү менен байланышат. Ат сатылбайт экен бирок. Аргымак жакшы экен. Эгер сыр болбосо да сиз эз катары мындай канчага чейин сурап келди эле, ошону айтып койсоңуз. Эм баасы жок экен бул аттын. Таза улактын аты, аламанды. Таза энчи кара байырчылык экен. Анан азыркы утушуңуз тууралуу да бир аз кыскача айтып өтсөңүз. Эми бардыгыбыз бир билектен bir zengden kol çıkar, bir bilek bol, ağa inileri bol, bir de çavatağız, birbirimize karab. Nasip kılan eken açtı, topoz berişti. Allah'ın buyruk hem. Daha kaldı da жақсы iyilikler var diye oylayız. Kudaya birinse nasip kılar. At dele görünüktü atların biri okşaydı, atını aytmadınız okşaydı ya? Attın atı Karat. Karat ya? Atı Karat. İyilik anda. Rahmatça. Oyun жақсы oldu. Ayavay. Biz Oş'tan geldik. 5-6 oyun ayavay жақсы oldu. Şu elдің батасын алып жүрөсүн ушулай качы той аябай жақсы тынч өттү. Бүгүн кайсы атыңыз менен чаптыңыз? Мен бир эки карат алып келдим, ошо аттарым чаптым, өзүмдүн аттарым, акаларымдын аттары. Анан кандай ийгиликтерге жетиштиңиз ошол жөнүндө да бир аз. Бир акырында ошол Абдыкалыкка биз мингизип ошо алтын курду алды менин атым менен. Акырында. Абдыкалык менен алды. Карат менен. Алтын деген акам бир караты менен алды. Жалпысынан ушул оюн мыкты деңгээлде өттү. Сиздин укмуңузга толду. Толду, аябай жакшы болду. Эл ыраазы болду окшойт. Анан бул минип жүргөн атыңыздын аты кандай эле? Бул Карагер. Карагер. Бул менен да кирдиңиз. Бу менен да кирдим. Бу менен бир тай алдым. Башырагында. Ийгиликтүү болуптур да. Жакшы болду. Рахмат чоң. Neyse, narananız. Atam Beni qaray. Artık keçirdir bana çıkmadı. Tuğanlar rahmat çoğ. Mayli. Allah razı olsun da barınızlarga. Oldu. Hadi. Marat da direkt sol. Daha bir solu. Aile yardım bergen baldarga rahmat. Şu Joktoy. O da kalasa. Şu Şayrakanullah таза болду, жақсы болду. Элдин маанайы жақсы. Шундай. Элдин арасында ойноп күлүп жүрүш насип этсин да.
Doğru çıksan. Bırak minyer caşı görmez ki. Bırak gel. Hayat attı kuyruğuyla görmeyecek. Hayır gel. Yolu gelesin mi kamçıga? Ya çalsa. Olmadı deyip geleverdik dedi o. Bırak sağ başarsan. O çıkıla bırak. Ya ayardan attı kuyruğuyla görmezsen görünmeyin. Yine. Biriniz onu ötüğün am ne çare geldi? Götüreceğin değil mi? Kart bacımı. Sen kaç götüreceksin? Birinci gelin özünüz tanıştırıp Benim adım Bediyar. Farkıdan Joloy Bediyar. Şu ulak bulut dep taşıyıp hamçın ulak bulut dep şer geldi gele. Ulak ne deyzem? Ulak жақшы болдат. Öte çoğun bolup Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan bar joktan gelipdir. Öte çoğun жақшы ulaklar boldat. özünüz айтсаңыз, bu atınız туралы biraz айтып беріп өтсеңіз. Hem at bul Yurkutskiden gelген at bul. Atın аты Мальчик деген ат булат. Qanday oyun көрсөтүп атат? Qancha oldu ulakka tarbiялап, Ulak terbiyelen 1 yıldan beri terbiyelep az özü былтыр alып келген biz. Эмнеге салып көрдүңүз? Эмнелерди алып көрдүңүз буга чейин? Буга чейин майда чүйдө кой тайпай алып атабыз. Мына бүгүн чоңулага салабыз алып келдик го. Мына аттын мындай бир көрүнүшүндө эле байкалып атат да, мындай улактын аты экени. Анан кийин буга чейин сизден сурагандар болдубу? Канчага чейин сурашып атат? Муну 10 000 долларга чейин сурады. А сиз канчага алган элесиз буну убагында? Biz 3 000 dollar alganбыз. Аты малый. Мальчик. Анан ошол дагы бүгүнкү оюн тууралуу буйрса эмнеге салайын деп атасыз? Эмнени пландап? Эми аны баарын Алла насип кылса көргөзөт го. Алладан улук ичим келбейт го. Кудай кааласа алабыз деп турабыз го. Өзүңүз тааныштырып баштап. Assalomu alaykum. Meni atim Muzaffar. O'zbekistondan keldik. Mana Qirg'izistonga. Katta uloq bo'lyapti shu yerda. Mana qirg'izistonliklar o'tyapti. Biz kelyapmiz. Yaxshi bo'lyapti uloqlar. Бүгүнкү оюн сиздин кутуңузга толуп атабы? Bo'lyapti, yaxshi bo'lyapti. Cho'ng uloq bo'lyapti bu yerda hozir. Polvonlar ham ko'p.
Özbekistan, Tojikiston, Qozog'iston kelibdi. Bugün oyun şul bizden dostumuz Taşıyıp Şairbek Kıdırşay üstünde yaşınaka elgeyden uğullarına kızlarına batarıp verip koyun dep jalpı cemaatçı olduk Mamitov Kırgız'dan unuttuk oyun elge uyuşturup sorundan sayıp verip oturat birisinden Allah Taala şu şair dostuğa zekem densoğluk versin, üy bilesine omat versin, işine iyilik versin. Şol uğul kızlarına ömür versin, yüreklerine iman versin. Ulak jakşı öttü, sorunlar ayvay jakşı sayıldı, genen boldu. Gelgen balvanların barlığı razı olup qaytdı menimçe. İşine iyilik bolsun şair dostqa dağı bir jolu. Allah razı olsun. Oşonun birge jalpı ulakçılardı 15 fevralda bizning Qizilgurda Qambolat akabesinden beri turgan şoň alaman ulağına çakırabız. Baylık balvanlar şöyle gelip Qambolat akabesinde ulağını çağıp sorun alıp etіңіздер. Şair dostunuzga dağı bir jolu jalpı jamaatın atынан özümün atынан tereň rahatsızlyk bildirебiz. Rahmat, aman bolsun.